Tibevek ule ole tuntum chu India rama UT omzat mapsoufindia.com in atar landan hi soi chwa I hantum don te ang India rama hian Union Territory pariat oma chung te chu pakhat na Andaman and Nicobar Island an khopui chu Port Blair ani a population hi nuaitum singriat zanga somriat le pakhat ani official language hi English ani a literacy rate hi 86.68% ani district Pathuma oma khopuya 35.67% an che November ni khatsa ka jakwa somnga paruka UT ani panina Chandigarh hi an khopui chu Chandigarh ani a mishing hi nuai som singa sanga zali le somnga an chenga official language hi Punjabi ani a khopui lian hi Chandigarh ani district pakhata oma literacy rate hi 86.5 ani a khopuya 97.25% an cheng November ni khatsa khajakwa somruk paruka UT anni Pathumna Datra Nagar Haveli and Damandu an khopui hi Daman ani a mishing nuai nga singriat sanga jasari le somruk pali an chenga official language hi Konkani Gujarati le Hindi te anni district Pathuma oma January ni somni paruk sang ni somni khan UT anni Palina Delhi khopui hi New Delhi ani a mishing maktadwai som paruk nuai sari singriat sang sari zakwa somruk le pali an chenga tong to leng hi Hindi Punjabi le Urdu ten ni khopui lian hi Delhi ani a district som pakhata oma literacy rate hi 86.21% ani a khopuya 97.5% an cheng pangana Jammu and Kashmir an khopui hi Samara Srinagar ani a Wintara Jammu ani an population hi maktadwai som panhi nuai ni singruk sang sari le som pathum anni district somhni oma October ni som thum pakhat sakat district somhni oma October ni som thum pakhat sang ni le som pakwa a khan state anni to chung in UT ya dalet le anni parokna Ladakh an khopui chu le ani a mishing hi nuai ni singsari sangli zahni le somriat le pakwa an cheng tong to leng hi Ladakh hi ani a district pahnia oma October ni som thum pakhat sang ni som pakwa UT anni pasarina Laksat Web an khopui chu Kavarati ani a mishing cheng hi singruk sangli zali le somsari pathum anni a tong to leng hi English ani khopui lian hi Kavarati ani a district pakhata oma literacy rate chu 91.85% ani khopuya 78.08% an cheng November ni khatsa khajakwa somnga paruka UT anni Pariatna Puducherry an khopui chu Puducherry ani a mishing cheng hi nuai som panhi singli sang sari le zakwa le somnga le pathum anni a tong to leng hi Tamil le English ani khopui lian hi Ozukarai le Puducherry anni district pali oma literacy rate hi 85.85% ani khopuya 68.31% an om November ni khatsa khajakwa somnga palia UT anni ole khatizong kha tuntuma kan runti chwa thei chu ni a ni man nuam mutui mang tha vek ule